Zonet chung kwate chibai vekule Infiamna Chanchin Thar ilangai thangu Mizoram atwal chung football league sangber GG Motors Mizoram Premier League season som pahni na round som pakhatna chuni jan khan khelzo anita a match nanung bera Chamari FC in golnga gol khatin Kanan FC anne ni jan kha Mizoram atwal chung football league sangber GG Motors Mizoram Premier League season som pahni na round som pakhatna amor bok anita a Chamari FC le Kanan FC te match nung bera hian in machonin gol ruk aluta Chamari hian mini samni parukna a George kom mangin ma an hruaya George hian season kalmeka a gol ma saber khongin Chamari ma a hruai pui ani mini samthum pakwana Chamari hian an defender FC lal mun moya mangin an khung bela first half additional time a bong kon player thalal pek lua mangin an gol thumna an khung zui le Chamari FC hian sithum fine first half ma an hruaya second half po chung nung zo kan ni ma se second half hian Kanan hian gol khung ma sain mini samnga pakwana a F lalom kiman free kick atangin moi takin Kanan sipura su thena ma se mini samsari pahni na a siral mun puya mangin Chamari FC hian an gol lina an khunga additional time mini samkwa palina bench atanga andalu lalro sanga mangin Chamari hian an gol ngana an khung zui le ani he match hian Kanan FC hian bultan thazokin in khel an thunun masa a ma se Chamari FC in siam thabatin farsa funchan veve latangin Kanan laga bolan changtama in khel an thununa hun tha bo anin siam tam le Kanan FC hian hun tha an nei tam jok an khoral lain Chamari FC hi chon gol nga lai an khunga gol khata chakin Chamari FC hian point thum hlutak an hlo chuak ani he match hian LM Store player of the match silal mun puya Chamari FC midfielder poimo thlan ani ti hian season kalmeka teamin el pariaten match som pakhat theu an khelta a Aizol FC in point som ni pakwan in te bula ma hroi chun zom zela panina Chamari FC chawbele ta in point som ni pakhat an neya pathumna tin Thar FC amin point som pakwan neya palina sai khamakon FC in point som pasari nein pangana MLS anomta a long try team try hen point som pali an neya ni parukna Mizoram Police amin point som an neya pasarina Kanan FC in point kwa nein te bulmonga SYS FC season kalmeka la chakmi lo om chun hi point khat nein an omek bok Mizoram Premier League season kalmeka hian khelma bak league round a hian round thum ala oma round som pahni na hi kar thar thotan ni le thole ni te hian kheltura ruak manania Rajiv Gandhi Stadium mall puya tlaidar thum le zanda saria ten khelanga hemizo hian round som pathumna kar thara vek hian ninga ni le zirtop ni ate tlaidar thum le zanda saria te khelle tur ani heibaka hian league round hanung be round som palina hi October ni somni le ni somni pakhada te an khel do na round som palina zoa hian semi final first leg October ni somni palia an khelanga semi final second leg October ni somni pasaria khelin final match hi November ni khada kheltura ruwa man ani heti la hian thole ni atanga Khozol District High School Sport Khozola nei tran chu voin khan amor boknan mipa football final match khelania Eastern High School biate chuan Presbyterian English School Khozol chu sikhat faya nei mipa football champion anni mipa volleyball le mechia volleyball a Tualte High School te an champion vevea mipa volleyball final a hian Tualte High School chuan Neidon High School nein an champion a mechia volleyball a Tualte High School bok hian Lungtan High School an ne bokani Khozol District High School Sports nei zotaka hian Khozol District chunga High School sang te an tel thalheya Eastern High School biate in gold pangala in silver som le bronze pathuman la a overall a champion an ni tuna Khozol District High School Sports a hian Francis Model High School Khozol chu best boy a thanania larem kimi biate Eastern High School chu best girl ani thung tennis manga in elna Shanghai Masters le Wuhan Open te chu khalchun zom zel ani tennis manga in elna Shanghai Masters le Wuhan Open te chu khalchun zom zel ania Shanghai Masters lama hian quarter final match ami pa singles ta Rinderknecht le Ogar Aliassime machonin Rinderknecht French star hi 6-3 6-4 in straight set in achaka ranking a sangzo Canadian star Ogar Aliassime hian base ya phaglo tluana semi final ain hangkai zota lavani quarter final khelzo to danga seed number somna Holga Run achasuala Run hian Vaserot machonin 6-2 in set khanna lama sama sela Vaserot hian 7-6 a set nina alak nuwa set thumna 6-4 alak chun zomin bultan thalo jok Vaserot hian Holga Run hi ale thala semi final ain vokai Serbian superstar Novak Djokovic po semi final in vokain quarter final a Belgian star Bark samachona 6-3 7-5 in straight set in achak ani
Shanghai Masters sa Novak Djokovic hian semi-final ain hlan kai le taka wangin Masters 1000 in elna bika semi-final ain vuak kai tum somriat na atonga Masters 1000 a semi-final lu thei upa ber record asiam komsam thum pariata upa Novak Djokovic hian tenisa in elna lian tak taka te sul nu anu chia thalea akum atam to nu po hian sul nu thatak tak nu chia zui zelin Masters in elna phei hi chuan tum somli te meu a champion to a tunchuma hian a champion le ni phei chuan asul nu ro pui abel cha don ani tennis manga in elna dang Wuhan Open a po match singles in elna quarter final khelania heta hian seeded number pakhatna Arina Sabalenka in Raibakina machonin 6-3 6-3 in straight set in ranking a sang jok Sabalenka hi chaka semi final ain vokai Jessica Pegula US star point Sinayakova machonin Sinayakova hian 6-2 in set khanna ala bultan thale ma sela Pegula hian set ni na 6-0 in olsam takina la a set thumna 6-3 alak chunzamin bultan thalo jok Jessica Pegula hian Sinayakova hi ale thala semi final ain hangkai quarter final match te hi la khel zolo ania khel mek ni in zan inai hian anin ching fel man tura ngai ani semi final a hian Sabalenka le Pegula te anin machon do na semi final match dangai machon tur te hi an la chiang lawani Match cricket World Cup khelmeka India team South Africa laka antlom Match lam cricket World Cup khelmeka nia heta hian India match team te South Africa machonin anin lana heta hian to sa South Africa hi chakin bolvom masakan thanga India match team ten an bet masa ani India tan Richa Gosin bosam sari pasari tangin ra samko pali siama che thale ma sela atim mate an che thatok lova pratika rawalin bosam nga paruka tanga ra samthum pasari siamin snerana in bosam ni pali tangin ra samthum pathuma siam boka India match team hen over samli pakwa point panga an manga ranjan ni samnga pakhat an thok chuak South Africa lam hian target ran an nei hi vele in Nadine de Clarkin bosam nga pali ran samret pali thok chuaka Laura Ulvartin boza som pakhada tangin ran samsari a thok chuaka Chloe Tryon bosam ruk paruka tanga ran samli pakwa thok chuak bokin South Africa match team hen over samli paret point panga an mangtin player pasari charman ma sela ran zanni somnga pani an thok chuaka target ran an tlin ta ka wangin South Africa match team hian wicket humin India match team hi an heta ani Nizan Khan football manga in elna rang khel chun zom ani Nizan Khan in elna rang khel chun zom ani chuta chuan AFC Asian Cup qualifier te FIFA World Cup qualifying round te international friendly match le FIFA Under 20 World Cup te khel chun zom ania heta hin in khelang sar zuala AFC Asian Cup qualifier match ha India le Singapore in machonin goal ni aluta he match ha hian Singapore hian goal khum masain sikhat fain an chak to mai don ni in langman ma sela hun top don haya India hian an sipur sutin Singapore lam back pass nang chingin an sipuran suta goal khat ve khongin India le Singapore te hi anin ne tok ani hein elna AFC Asian Cup qualifying round khelmek hi sangni somni pasaria AFC Asian Cup khel tur zone na ania tuna hian third round in elna hi nei mek ni in India hian match thum a khel to tangin point ni chau ania Hong Kong, Singapore le Bangladesh tenen group a hovin India hi group te bula pathumna anni group te bula tang hian te bula pakhat na theu chau hian ram sang jokin hangka in AFC Asian Cup sani somni pasari khel phak turin anin petling do na India hian ma ruai tu Hong Kong hi point nga la in aphak lo to a chu wangin India tan be sei atlem ta hle Nizana in khel danga UEFA nuaya FIFA World Cup qualifying round na in khelang sarjuala Denmark in Kualmola Belarus siruk fain an sopa Denmark in osam takin point human lo chuaka the Republic le Croatia te gol khung lawain ne tokin Netherlands in sile fain Kualmola Malta an sopa Scotland in an mi khwal Greece gol thum gol khatin an ne bok friendly match ha England in lanin an mi khwal Wales sithum final neya England hian Morgan Rogers Oli Watkins le Bukayo Saka te mangin gol an khunga sithum faya chakin osam takin point human lo chuaka ni FIFA Under 20 World Cup po quarter final lute an chiang kimta Nizan Khan run up 16 khelzonita in heta hian US Under 20 team in sithum fain Italy Under 20 team an neya run up 16 match danga Morocco Under 20 team in gol khatin Asian team South Korea an neya ti hian quarter final match ha Spain le Colombia anin machonanga Mexico le Argentina USA le Morocco Norway le France te anin machon don ani semi final hi October ni som paruk jing lama an khelanga chumi zuwa chuan October ni som paria janjan lai pel dar som patni le chan vea pathumna zonna match khelin
October ni som ni jing darli le achan veya final match khelin amoran bok don ani zanina in elna sang khalchun zom le turania chung jinga chuan UEFA nuaya FIFA World Cup qualifying round khalchun zom turania heta hin in khel tur langsar zuala dar som pani le minute som panga hian Belgium anin landona Belgium hian North Macedonia an ma chondon ani hemi huna vek hian France in Azerbaijan an ma chondona Germany point Luxembourg an ma chonang Africa khomol puile konkaka form chunga te po FIFA World Cup qualifying round hi an khalchun zom dona hei baka hian international friendly match po khel tur ni in voin tlai dar thum le minute som nga khan Japan le Paraguay in friendly match an khel tana darli le chan ve tang khan South Korea le Brazil ten friendly match khel bokin zanin daru le minute som panga ate dar ko le chan ve te dar som le chan ve te naktu jing darli le chan ve dar nga le chan ve le daru ka te friendly match en tur om dona heta hin in khel tur langsar zuala naktu jing dar nga le chan ve hian Argentina in Venezuela an ma chondon ani khati jong kha tun tuma Infiamna Chanchin Thar kan ngai thak thei te chu ani e